Lulu wana dona wa kamu. Masema ni lulu wana kami siredai. Greet somebody who haven't said hello to this evening. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. To go by. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kita saat kita bagi tiga nak kami segera dah. Kita bantu waktu yang tamada. Hallelujah. Kalau lembut tamada dan luber nak kena yang tabu. We are all welcomed this evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Thank you, my brother, for coming and joining us tonight. We pray, it's our prayer that God will make a deposit in your heart tonight. Amen. You may not understand everything that we're talking about, but we pray that by His Spirit, God will impact something fresh, something new, something deep inside your heart tonight. Praise the Lord. We can do a bit in my back. Those are kita bagi tiga binasa boleh. Boleh tiga bayi. Hallelujah. Betul holy. Praise the Lord. We can do bayi budi uto. Praise the Lord. Hallelujah. We do a bit tamani. Those are kita bagi kiri kiko. Praise the Lord. Hallelujah. Betul na tiga ngai sarago. Ada tiga boleh tiga mana tu boleh lewat. Praise the Lord. Hallelujah. Nak kami segera ngai. Bawa bila kita tiga tiga nombor tiga orang nak kami segera. Praise the Lord. Sa kita bagi kiri tiko na kami segera ngai. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Ano to do na ano to tikina. Ena kami segera go. Can we look up Psalm 92? Psalm 92. Sabe Deus sa hulukan rua. Praise the Lord. Sabe Deus sa hulukan rua. Psalm 92. Psalm 92, please. Sabe Deus sa hulukan rua. Tikina itin ka tolu kena tikina itin ka ba. Psalm 92. Praise the Lord. Yeah. Psalm 92, verses 13 and 14. Hallelujah. Kena mga biti, hindi ito ka manibola tayo mga biti, will matamay ruwa tolu. Amen. Those who are planted, will may to be killed on a will my bear. Psalm 92, 13 and 14, please. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of God, of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh in youth. Perlita Labram translation will matama kirken. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our Lord. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh yet flourishing. Amen. Those who are planted. Where rasa teivaki. Na muli go ebina kati chiko bita tomata teivaki. Those who are planted through this course, through this study, it is a requirement that we be planted in the house of the Lord. Praise the Lord. That we are planted. Praise the Lord. We don't want any pot plant. No pot plant. We don't want any pot plant Christians. We want planted Christians. Bila ka kita tomata tibak. Na na pot plant mo kabit. Iyo to kay makasa batang tigo na pot plant. Na pot, na plant, na kuro, na buni cause, buni árvore. Na kene você vai sair do saquilati. Praise the Lord. Estou pela mãe dele vai, estou tendo para kene para vandewa. But praise the Lord. Hallelujah. Amen. Eu estou mais longe, estou do taite tu naquele no tu iba badala.
Ia na sakit hati ngomong. Praise the Lord. Hallelujah. Kita may kandami si Madal. Praise the Lord. Sako Madal to bitang lotak. Hallelujah. Amen. Dua bekai dua nak kami balik tanah boleh nak tahu lah kau rumah tiku. Dua bit kuliah lotak yang dua nak kami. Dua bit kita sambung boleh dari dua nak. Has anybody learned anything through the course of this study? Okay. Would you like to tell us about it? Don't say no, please. Boleh sambung boleh dari dua nak. Praise the Lord. Saya salah dua. Okay. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. I can see it there, but I can't see it here. Something's going on. Okay. Praise the Lord. Dapat tu sambung boleh bila tu songan itu salah tu wow. Lalu tanah sebenarnya royal tabu. Hallelujah. Di kuat orang tarati ko. This lesson. Praise the Lord. Kau tu satu orang tu sebenarnya. Sebenarnya. Okay. Na ibada ini kena sobi na masu. The assurance of answered prayer. Because we want to say the prayer and get the answer. Praise the Lord. But please understand there's 3 ways that God answers the prayer. 3 ways. Todo tipo na ngawi sala, então muria na kalobe soma que não dá maço. Não matai is, não matai. E o soma yes. Quem carroa no. Quem catolo wait. We were discussing that last night. There are 3 ways that God answers the prayer. Number 1 is yes, He answers the prayer. Number 2 is no. And number 3 is wait. Praise the Lord. Hallelujah. But we want to pray the prayer that will line up with yes. Atau what? Kita tahu yang masuk, kita tahu yang dua nak masuk. Saat itu kita tahu yang kira bukan jadi nasib yang masuk go. Mereka tadi tu dua nak remutar itu kalau mau betul apa? Maybe not. Iyo beka silmadala. Satu rawa. Mereka di dalam kau dalam bulan di datu kita nak keluar. Mereka keluar sahaja orang dengan orang masuk. Ya sakere, sasira tikunga. Lebih kita sa tahu tigo. Mereka saat ini mana masuk lagi orang kamu. Sesera tikunga ni sobra kalau masuk go. But sambo complain taka. How many of us we've complained to Parameshwar because the prayer is taking longer than it should be for the answer to come. But sambo complain taka. It should be all of us, O ina nga sila pilihan tiwa kembali mo ina mo nasa sa tsaka mas. But ina mas tiwa that's true. That's part of it. That's part of growing up in your prayer life. O ina nga tulo mo maybe you're not praying anyway. But praise the Lord. But kaya doktor betala pilihan. Praise the Lord. Doktor kaya betala pilihan. Kaya praise the Lord. Doktor kaya betala ko dulu manang bulay Enta complain mana kalau boleh sarai tau orang orang malam saya kata ngamen ni so bila mas. Tapi ni, kau buat orang lain nak kena nambulin, atau orang lain nak kena senang mana boleh baki nanggo.
Amen. Koi boy, tona rei mata kina. Tona rei mata kina. I don't know whether that's proper here, Fijian or not. Tona rei mata kina. Sounds like I'm speaking some different language, you know. Praise the Lord. Na chori tilika ono rosa kaba wil mata kina rua tolu. Praise the Lord. Hallelujah. Agora cai do meado. Agora cai do meado ni do masu. Praise the Lord. Ni mane somi kina no masu. Do dono meado dava. Maro kana klo ba bili bila kata klo. Praise the Lord. Koi. Hallelujah. Ni be blessed kina klo. Do dono meado ba bili bila kata klo. Amen. Resa apa kami binatang juga nak kalau berarti disaples tinggi tinggi dalam bola. Amen. Amen. You should be lifting up 2 hands. Praise the Lord. Hallelujah. Wilika na karuan ni benga una vitu tinkawatin kalima tuwilikai rua tolu. Many. Praise the Lord. That's 2 Chronicles chapter 7 verses 14 and 15. If my people who are called by my name. Praise the Lord. Amen. Yeah. Okay, nataro. Navava eso na itomo e dondonu menda dingitaka e nangauna e da masukina. Dava na matenika, ni dalago mai buana kalolo. Dava na itomo ni alonga e dondonu me dalago mai kina buana kalolo. Humility, humble. If my people shall humble themselves, maka malmalu muteki yiko. Balatala dava, why? Why? Balatala dava, dava na muna e dondonu me dalago mai kina buana kalolo. And I am malmalumu bibi moro. Praise the Lord. So that kind of yalo e loki mi. Ang dang usik na cuma tadi balik balik masa loki. Musaka cuma dengar. Praise the Lord. Yo, that's you. Doru. Dotal. Kamu tu soli makasa mama takina. That's the main one sarapa. That's the main one sarapa. Praise the Lord. Kaya na muna na siniraw nito na tamatay baka tusana no ng bulang buwan na kalaw kaya kaya koko ito na yun o na rin ko na tamatay alo koko tamatay ko siniraw mga doon ni kaya may gusot peke mo nila baka wati ni vetubu taki na bolem ni vitalo no may bale kaya no ta me tubu kaya no na me tubu Inangau de Monrosa, le settle down kina, rosa de wawatok, ni sini do beke pro ni servatu se mosi to ne sini do be wawato tu se, o nase katsi kwati ngole ni hosa kati no, baka sama te kati go yo, praise the Lord. Lai mo mengesa no tabia ko na numa ti ko para da mera sabra no isu ni ko yo, wasara, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Iyo. Ya baka tu komplain matangana mo nada bakit ka dolo. Praise the Lord. Ila kau-kauan na yan, Lord. Hallelujah. And all the married people say hallelujah. Yo kita tona no married. To sa buida ka leso ni to ka kundaga. Bata sa tu tarati mo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, mo na be married. Do sa kaya sa sakit diyan mo do married. You better learn all this tonight.
Praise the Lord, because it will happen to you. Iyo. Karena aku biko. Nah, kaya kim misalnya kain dari bagi ko kina, kim misalnya di ko sakit di ko. She never learned anything when we were talking about it. Iyo. Hallelujah. Liu ay katumbal ka na kuro murid ang tingnan kina isong. Hallelujah. First the pot, then the lead. So the first the lead, then the pot. Hallelujah. Amen. Yeah. And then the clothes in the rubbish bag. Where are you going? I'm going back to mommy. Praise the Lord. Kau mau na dama so na ito may nandono men na dingitaka na nangaw na enta masukin. Notice, yana naman dingin-dingin. Yana naman dingin-dingin. Undoma na rin naman naman wikin ito na matay ito ni duwa diwa. Matay ito ni duwa diwa. 1 John 1:9. Kaya ka salah? Kaya ka wasa? Na scripture memory. Hindi na alam, kahit hindi na nakakatiyo ka. Kaya nga, masukin mo ito na family. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga nasa bakit sana mo tayo para saya hindi na ka. Dalo doon ko ko, beda mo. Boko na non tayo wala na. Kapag sabay kaya naman nabi kakira nga isa ni doon. If we confess our sin, ainda na tingin mo tama tingin mo juga na kaya pertanya if kaya na what kaya if that choice is yours whether you confess your sins or not, it's up to you, it's your benefit. Satu orang juga na mo makatusa kaya na mo sino makatusa mo kataw juga biko iya binakatakin na mo makatusa but release kino iko. Amen. Sa kaya rin ang garang kabinakakin na kalo nila sa talamay na pagkakabunit kalo. Orang rin juga ni tapalaga na juga na pagkakabunit kalo kaya balbal doon na kaya na katiko. Pagkakabunit kalo na kaya lang talamay may normal tayo na pagkakabunit kalo ba iko nagano ko sa waktu sige. Praise the Lord. Hallelujah. But in dua tigo na itataro biliyon di kena sumina mo sa ipanatan. Balbal na. Turkan ko ba ni? Tu atrapay balik lagi dapat sama. Praise the Lord. Dia tu dah taruh video pun. Tu juga ada Isaiah 5:10 di Warua. Isaiah 15, I think it's 59 or 58. I think it's 59:2. 59:2 59:2. Sasiri ni bilang talingan, sasiri lakan talingan. Namun tu ibar tanah sana apa? Tawa saya kem to kem belang. Saya kira ni Roma. Kem mana balik? Nama suai saya ni Roma, nama suai sobi saya. Saya cuma dari Roma tu kau. Saya cuma dari Roma. Kem kasih di Roma tapi kali semua mana? Yo, berarti dikira kata Rumi juga nak. Walau tak. Kau yang tu orang politik juga dah. Di mata ini kai. Nolah kau mana kalau lah kau mana yang malu waktu saya kau mana kalau lah mana yang malu waktu saya kau mana kalau. Praise the Lord. Mereka tak tahu kita nak channel di Vita Roma kita kalau because sin dari bala-bala o kau serga kau block tak cukup tak taruh saya bakal latih serga kalau malu. Sabi ko tak, dome taruh. Sabi ko tak, juga nak katu kita lupa cuma boleh kuah. Nadama eso, namadala ni masu enangau na endalaku maikina, ena iba karau si itomo, edontono kakili-kili. Nadama pa kayo na kalu. Minsan tatakamu may nagdalo malu. Nadama kaya ko na masugo. Nadama iyo sa agori, Lalu kita kamu nak keluh, jangan kau sampai orang banyak. Iya, perisa lu deh, satu gue, hanya atau nak keluh, aku nak gay rumah tu main lama lagi, bokor dan nonre bala dah, ia kau nak bakal bulan dan nonra, kira malu kita tuh bici, di tak kain tu dah,
Nita kayak itu adalah lotu di benua. Praise the Lord. Nita kayak itu adalah lotu di benua. Namatay ka na doon, minata ka mela. May mga tutu sa sarangan na benua mo na kalu. Mga tutu sa sarangan na benua mo na kalu. Kaya naman naman, kita ng gasi di benua. Liw-liw di benua. Kaya, doon meron mga tusa na noray bala-balada ng gasi. Kaya doon may renounce tayo ito, break tayo ito. Praise the Lord. Yung mga hindi na kacho sa akin, chukoy bitch na kago Kaya na last month, kaya naman na moli. Puno lebu. Praise the Lord. Iyo. Sa akin, chukoy. Hallelujah. Mga motor to na new meditation, to sakit 3 bulan ko yasawa ko Kaya 3 bulan pa ko. Siya naman mo niya pag-sauti. To sa 3 bulan ko yasawa. Nasama hindi minasar juga wala kalu. Di sa ating kaya doon juga kalu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kita to may natin para sa mundo na kaya bikin ito. Doon na matagal people tingin ba kwenta ka chiko. Bisa Allah usang naman ng kasi di mundo merasa may matutusok wala kalu. Sebenarnya praise the Lord. Enta sana masuk juga. Mia ka ba nonton mundo. Enta bila kata may bulan nonton mundo, bulan wala kalu. Amen. Mereka kuat di dua bau di tiga di bau di bala-bala di bau di temor bela ko yele to si mereka kata mereka kau yele dia ko seta de to bela no kata então mereka kata mereka sereki wala kalau mereka bula wala kalau praise the Lord haleluya sarota bandana main buto ko dito na no bula no kata na temor praise the Lord. Hallelujah. Doa me kaki ni doa ka, doa me ba tomana, kami kana tu discuss ka jibu. Iyo brother Joe. Iyo. Kaya baka na makatusan ang kasi di benua. Kaya baka na makatusan ang kasi di benua. Iyo. Kaya ito, batin si Berjo niya ba? Kaya ito, sa makatusan, kaya ito matangay iliw. May kakunin doon na generational curse. May ato kaya ito man. Batin ito man, natutong bubale. Wala na lubenda. Batin kaya ilay na samber at tikumay. Sa kaliliw, tigo na lubenda. Kaya ito man nang era sa napakabubale. Praise the Lord. Kaya boy. Kaya, to sana kan, kini kalau itu to sana masulakan iko, mendora kau nak sana, tak bakor, tak buka matanggali, amen, iya, praise the Lord, hallelujah. Iya nanti kamu ada, bapak tak tunjuk nak kalau, tiga buat di Jerusalem, di Judea, Samaria, sana mau dah, tiga musim apa, dua kali mata bubale, praise the Lord, kaya, kaya, di to sana kan masulakan tok. Masulah atau apa? Lalu sang kita tanah kelu, wera nabi mata tibi di bi bukan lutai, bersiko nom koro, siko bi tu nom matanggal. Yang kita sabar itu orang cuma nom tadi, berarti dia sama masulah hati. Praise the Lord. Kau yang haleluya. Taruh totali, kau yang dia saat itu ada koro bawa lagi. Yang tahu manira juga main jalan nyabut. Praise the Lord. Haleluya. Kau yang urusan orang lupa tu. Di sini kini wani mina minta makan dilo ira sedusir. Betul di sini kila ada biasa gitu kan. Sana kita bilang kita sampai kilaran dia tetap itu rumah di pai. Ya minta. Lebih akan buat kalu. Gambor rembul mana kalu. Bebesar kita kalu. Praise the Lord. Kita tu sangat kilako. Jadi tu salah aku main baik, tu saja main bully dan jadi di nona bossa. Amen ya. Praise the Lord. Haleluya. Nah kalau telah taruh, contoh ya sama baby. Nabi ti. Okay. Praise the Lord. Haleluya. Saya dia yuk kim tu melaki apa? Dalam Bible lu tak katakan nama dia bagi satu melaki.
Praise the Lord. Rala sa ramay kini solita talbas kili. Rala sa rila kaya po. Bata na conference kito lang kini ay na i-church of God. I-flex staff. Which sarang na conference ah. Or tu kaya sober tu ikaw talo tubay tayo na conference ah. Or tu lang kaya po. Uy, sigay, doon tayo na tumila kaya ba? Praise the Lord. Yan na sa mga bilibila at tugo mo na kalo. Filipai va ono kena bitu. Wili bata kena rua tolu. Buka kosa di momo. Ia kake tengah mo kare tuan perlu untuk kere mamas. Ia tahu ini kena romina. Ia tahu ini perlu saus ini nak kake tengah kere rau. Kena waktu mereka kena lundo, kena memonto, kena buat Kristus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nadhaba tukuni wekenda menda kakuni takawa. Kakua ni loma wada. Wari na ikarta. Ha. Wari na ikarta. Tatornachi. Kuni loma wada. Kene bale na isau ni loma wada nadhaba. What's the solution? Nada para igual ni lomador. Sorry, nada igual ni lomador. Sei quando masso. Que não vai estar tanto lomador. Que ele vai para lele tu quando masso. Praise the Lord. O vida no yakango. Lá damo tu. Vida no yakango. O buki bago, o seri moderótico, mas ele vai tratar o limite que não vai caçar, o vai caçar tá com o vai caçar tá ganhar, o vai caçar tá ganhar, praise the Lord, hallelujah, amen. Quando ainda sabe o que digo que não vai ter que voltar, do caco de lomodola, e é na caquevenga, de uma pedania in all things. Kakek kita kaya sampai komputer. In all things, what does all means? Tahu apa enggak? Kakek enggak? Sindora kaya bo, sindora kaya biu, sindora, haleluya. Iya ada kakek enggak? Lomo ako tangan batang bale, lemas. Lomo ako tangan tangan tora kania, lemas. Lomo ako tangan no basfe, lemas. Lomo ako tangan no kanimuli, le. Praise the Lord. Lomo ako tangan no bloko yung sis, lemasu. Amen ni. Na iwali ni lomo ako na masu. Masu. Many, praise the Lord. Kyo lomo ako tiko, hallelujah, masu. Tomata lo kusin don dorme, lomo ako. Tomata kilala kalo kusin don dorme, lomo ako. Praise the Lord. Amen. Sabi mata, dove kantor ka? Lebih begitu saat tahu lomo atau salah stress lagi mus na uluna, so nagora lagi mus na ketena. Praise the Lord. Demi kamu so nagora saya sarang dibiarkan lebih lomo atau saya sarang dibiarkan. You lose your appetite. Saya sarang dibiarkan lebih lomo. Wakas sama tak lebih nakay. Biar doa nakay. Nomu lomo atau tak juga ya. O saya sarang di lomo tak kamu kini doa kami bisa tak kina nakay ko lomo atau tak tiko. Atau lah. So kita lomo atau tak itu dua ka, esse de não saranga da, nakaba kini dua ka bebe so taka, nakay da lomo atau tak itu ya. Praise the Lord. Kau itu, kini malu balik, kini kasar kini wali nama asu, betul kalau tu dua ka, di nakaba kini dua ka bebe so taka kini ada situation gue. Satu sangat, tu sangat ini cuma pada kata kamu cuma kalau, tulis lomo atau lemasu, betul di bisu taka nakay lomo atau tak cuma. Quando dikasih kita nak bikin itu nak kami sini dah. If you are worried about anything, go and pray. Because by worrying about something, you cannot change it yourself. Only Parameshwar can change it. That's why Parameshwar is saying,
When you are worried, go and pray. You pray to me, I will change it. Praise the Lord. Vamos, Bem, karori taro, wili matama da mai kere rua tolu. Nadawe tukuna bekenda na tikileo na dodor mitata kama. Bedava? Iya. Iya, tukuna ka beta bakita kilamo bakita kilamo. Iya na kakene ka beta bakita kilai wana kalu. Ena dava? Nome do kere ena masu kere dava. Na numa verdade chegou, vike na masu, se vike na talendere, vike na masu. Praise the Lord. Mas só vike na moça, que na irutu gara dava, vike. Tu não é? Lá uma da estou, lá uma da cara que manda cá, né? Sabata manda lá de cara, Praise the Lord. Quando tu manda na rabi sim não me sala, o sari boida. Praise the Lord. Na vike é, quando na vike manda uma só isso né? Bago Vike apa cuma nak keluar. Praise the Lord. Vike apa cuma nak keluar. Nak kena masuk apa tadi unceasing Lagu mai. Kena cuma nak keluar. Vike nak keluar. Ena mas. Vike nak keluar ena mas. Praise the Lord. Vike nak keluar ena mas. Lebih kita tu masih kali ni macam tu bunguan raba tok. Ya, kita menendraba. Praise the Lord. Lalu kita lebat tapioca. Kita kena gitu Playboys, gitu pani. Praise the Lord. Gitu top, mau di babu kaite. Praise the Lord. Kita talaga di satu buah itu nampak tapioca lah. Atau di bawah video mau lebat tapioca. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Katoro ditaro, wili mata kede rua tolu. Nadava na kena madala, nadava na result. Nadava na kena kama na kalu. Wanda tuatau deita kana londo. Tuatau deita kana go. Endo na assurance mereka kena masuk mga pertanian. Tuatau deita ka ko Natal, kena Romando kena ano di Kristo. Kwa Pasal pada katu vital lo katu na kami serendai. Praise the Lord. Osa nui dei oiko. Ni na masungo sta sotavi. Praise the Lord. Lebi da bikira to banana ta katu dona ka. Praise the Lord. Isa. Tona ngoningo isa. Não me aquele tu vê a caminho com você batu ngaya. Sa ano ba dona bisiko. Kalau tu mai vida mata namba 17 number 18 chicken. Praise the Lord. So apa dia? Nakalusan. And then, praise the Lord. So masuk ke batang dia sikile satu. Kalau dia kata kau cuma nakalu. Amen. Hallelujah. Dua betul dia tadi tak apa buat. Dia berapa jauh? Me plestigil lagi. Okay. Right. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni kalau berkilaran nonton makanan dan. Praise the Lord. Hallelujah. Demikian doa teenagers juga betul dia. Hallelujah. Makanan nonton juga berkah. Hallelujah. Praise the Lord. Betul dia letakkan berkah. Sana. Iyo sister ini. Amen. Betul punya kami makanya buat karena kalau mereka kan itu bisa kita
nya savana nan tikongai amen lemsar nakai waidar nakalo lebnangonan dongan rawandin bitu na segumilo lebnangono sinda tukuna wana tamatani kalo don tambena umas sanamona undo tukuna berto mangona kondola kumengo Thomas makalungan di bibarota wabin binata nakaluna nandalan bananan di basi kano bikakele yang itu anak bukungan kalau kabe tu kunyala tanya singa tambung asin dewa tinggo akabnya singa tambia tanda tikung ivalio tingan nova kabisa singa le bertosan tabuna vitamin kucing main tanda takangayan warung buka udah tulipo mali baka sama taka chiko naza bone veniti variloto otinga sakele sarandana matabu vale to India tolong cumingor to ko chiko maya vane buliman rai lako batana kianam bata ondan benga osawa babni penatana kalo betanu singe vanana no tacho ne talain do verona mane dizile buliman rai menge vaulumbani Sande mani wakasama ta kame otinga mo wawabi. Sewa tunga sakela motokazi bagaimana mewani buliman raya wabun bunata kena kalau ni kake saranga bi wasete tikana kabinani ko beste tikino ko kina buliman ta wawabi. Wali setal bi ko nalani dere ko ni. Haleluya. Pasu so tanga kalau na kabisa nito. Praise the Lord. Amen. Ya. Wadi nanti nataka juga kina nakalo weekend to. Ni kalongo ito sa tako na maso kilava ka pinda ka nakalo nangangari niya lota. God knows the desires of our heart. Amen. He's the God of the heart. Kaya kaloni yalo yalo tala matanga nakalo watay kaya. Praise the Lord. Dama bibi nakatati ko nakalo na kami sili ko binawali una tukun yalo. Praise the Lord. Amen. Nakalo iwasan nga no na iwalawal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dama kami nakatati ko nakalo na kami sili mo. Hallelujah. 2 Peter. Hallelujah. Bata ini Peter. Tolo tini ka rua. Bila bata kene rua tolo. Isa warno birin na kumatay ang mundo na matinong turang. Kasangkar ng galingan at pinamamamas. Iyasandotan ng matinong turang ang bilis kay Golgotha. Vera sai bala se vera satale dendre. Praise the Lord. Tatalo the eyes of the Lord. E wana no mi na tamata ya london. Ona gare chiki na kena be pasai kwa ya go vera tamata tale dendre. Satora la timo. Gora kai boy na kalu. Praise the Lord. Então soba para dar na calo não dá mais soba para dar o satu kali ni wana no weekend tu se gara tu weekend dan talingana na matara talaga ba weekend tu koi claro tu atoro chico tu arrange cuma na ice Sering bibi ng talingana sila lalakan ng lingana. Ira nung do'y malabalaga sa tawa siya. Kaya mo daw, sinitawa siya kwaya. Sinitawa siya nakalo. Tawa siya kinato. Kaya bala, kwaya nga ito so libi may. Naisero ni kalaw, o kinato. Bala tanong do'y malabalaga. Sin separate us from the presence of God. Takes us out from the presence of God. Doesn't take God away from us. Take us out. Kaya, di bola kau kita tanya mai, ni sero ni kalu, sini kau tanya nak kalu mai weekend. Kita nggak kau tos, nak kalu tu nggak bantu. Praise the Lord, kau Amen. Garatu nandalingan kita non remas. Garatu nandalingan.
Praise the Lord. Chiama to oggi c'è che na laisia. Allora quel go ni sagara tu dan dalingan na kelo vero na tamata ero tonton. Gua na kaya to che magari tu ne bala bala. Vero na tamata no tonton. Che magari na bala bala no bulan gara sini be ba tu sa. Na kama tanga do na tamata bala bala eu tava bikin tu. Sin is a blockage. Sin is the blockage. Quando Isaiah lima sa bukan diwa, tikilan ruaya. William tamay Berlita. Isaiah 59:2. Nanti kita Isaiah is after Psalms, Psalms itu dalam kan. Proverbs Isaiah 59:2. Metogay se mata kena apa kasama. Kaya saya kaya pas aku dari kena bawa bici, memang kena bawa bici. Okay. Sorry. Tinggal mo mai, tingin dua, kira-kira. Iya, wastu. Mesa kini dah. Mesa ni roa. William tamay Merlita. Okay. Praise the Lord. Kwaya, satu orang cium. Amen. Kerana kau tunjuk ya, yang nom do tak talaga, nom do balbalda, nom do tak talaga. Satawa seive, kerana do kita mai buah. Mesega kita ni rongoa. Ni sasera ni rongoa tadi kau nak keluar. Berarti balbalda satu go. Kerana sasera talaga ni son, namas. Ia tadi ada set sartunga, nalinga ada set sartunga. Seni bimbi na talingan, seni laga-laga na lingan. Kaya nga ko biba tatawa, tingin ko sa kaya na daw. Wala. Kaya ko bimbi kinabikyan na, nimbera nyo, toro buwan na kaluwa na masu, baka to say ko. Benihin, tuko na mago kaya, you must be covered by the blood before you approach God. Must be covered by the blood. Berarti ko sini lang ko may nomu yalo dondon makatagi ko. Yung lang ko may ena yalo dondon ko sulebi ko nanguli tora ko Jesu Kristo. Atorra siya. Praise the Lord. Hallelujah. So ang kita kaya so ang kita umbitati ko na baka tutusa may murisara. O masumay. Sa boleh sarkani oti na masu. Que mami sangai waktu sana ne mami bala dami que muni osoi que mami masu era masu go chisu ne bambula do anga rogo de masu go se why not que para quando masu que quando tigo mai liwa rogo de se sana berada bisa cuma bala se bibi tikira mentalingan leka tu kira mentalingan. Quando ora sarà un po' sa che non mi parla, ora sarà un po' sa che tanto la c'è, ni non masu mana tu, o sa tinta tu na masu. Sige, nagora mi sa che tanto lo mai na talingana, sa che tiga mundo lo kinalingan, sa o tanto na masu. Baka bili kita nakalo, ay, salo ilo ka. Wando kita tu malam Moses tak berbuat. Untuk ambil aku biar kaya mai ambil tu vital lotahin na. Jadi soal kalau tahu masuk di kan rumah itu Ya. Sampai tu ni boleh buka apa? Ya. Sampai waktu tu saya. Iya. Jadi so rumah kan tahu masuk sampai tu mana kau boleh nak. Iyo. Watami de tume gore ne waktu saya tahu. Waktu saya rasa.
Jadi memang yang masuk ke dalam itu ini dan boleh ini kalau pindah-pindah kita kan nagaling itu tuh batang ayah sa dulu. Iyo, bato ko ni sembi bito na talaga, nalalagat ko na lingan. Bato ni kwesta ni tataro bisa ni kena sana sini romo di tinggal apa kami nakaya na masu ya. Saya kwesta na ni bala. Presto. Kwesta na ya. Kaya na muna ko bila katsikina. Men dapat tu sama dari non dai bala. Ninda sa umpira kitu en rai chisu. Sara wala tagai la kumai. En ai serra di kalu. Na tagai mai vambor. Na beka kene da bia masula katiko. Koe. Kita talan Iya tar. Isso ni sa sama semua itu nada. Iya. Kira sali kau. Iya. Rumah di sini. Iya pati kena kasih cikgu dari bala da bi koe masuk tiku bo. Saya cikgu di rumah di nono masuk. Saya cikgu di rumah. Kira bala bale, pokoknya masuk tiku bo. Ela ko tiku mai buana kelo ena nono bakan tuni koe ga bate koe. Nono bakan tuni koe ga bate koe. Kena to lo mai buana kelo ko satu sare tiku mai na alo da. Duko bela mai kira buana kelo mo bela. Alo malu. Nalo malu. Nalo may bala kalor, matay madakanika. Orang kilati ko ikut tamatay bala, tamatay malu. Entah bale rawa. Tamatay malu, kaya namatay kalu. Kaya na muna, entah baka tusay kinati ko kinabuana kalu. Praise the Lord. Entah baka tusay kinati ko, parang niya tamatay malu. Entah nga mato ko na bibako ko at kalu. Praise the Lord. Kaya entah baka tusay na Bekautai na bekai tu na londo pula kwa siliwa kana lomarna. Haleluya. Kaya. Praise the Lord. Nita sa humbira kitu na nonandra. Sa kena dala ko may buwan kalo na dodo. Dodo kasi luwi kita kalo. Bagi sachi ko nandra. Kaya wala ko nga boy ko na nung dodo nga bata-bata. Sinira ni dobe kaya politik ko nga bati ko na matri kalo. Kaya na mo kaya ito na may tatawa raw tikin na begitu si Marila ko may matanggal libuli wago. Praise the Lord. Iya. Meron di mga mata titikikini sura ka kaya na nakabat wala lelay ka. And the same thing nakabat ko may naposa ni kluwe. Praise the Lord. Set. Sabi ang matatawal leya Brother Joe, ano mo itam? Iyo. Iya. 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 Yeah, absolutely. Saya salah. Iya. Iya. Amen. Kaya, doon sa nga. Praise the Lord. Doon sa nga. Sasakay may matatay sa rakanda, praise the Lord. Hallelujah. Doon talaga kan, Sister Yi, doon ka ubetoman, doon makasama, ubetoman, kina si, praise the Lord. Sabi matatay ko, sabi matatay sa rakanda, bigyan mo doon may dalang, may dalang, doon ka doon may karkina, doon may, bukan hubungan di ulu tanya tu vital logic you know. Sabi sa matatag ko sa nakatu sa tarati ko na kan bising kuat. Praise the Lord. Na boleh. Sa to ya sa dito to saray liu. Praise the Lord. Matay ni Choni 5, tiri ka ba kire tiri ka 5. Matay ni Choni wase 5, tiri ka ba kire tiri 5. Wili mata kene manda rua tolu. Ia na kau nesa sama orang tina buat. Mereka yang sakere dua mereka karena mana sarmul kena pokoi. Ia peruka yang sakiran sarmul kena pokoi. Ia kakek na yang sakere yang sakiran sarawat kene yang sakere. Amen. Praise the Lord. Haleluya. Gosarangan na utoka.
na uto na scripture go, this scripture, na chini portam go, koya go, me toka saranga e na usu tundon, no tambula di masu, pago. Scripture go. Ele ko tali tigo siya iso kami na nga rin to yung kina. Praise the Lord. To sa William na taro, rua tolu. Na ito dawa is na ito dawa so rawa ni tiko be kenda kemaka enda kila ni romo di kenda na kalu kemaka ko sa kila ni sa romo di na romo masu na dawa ena do big okay, that's part of it, but there's something else from this scripture. Iyo, okay. Don't allow you to get this out. Iyo, okay, close. You get now, what about the assurance? Maybe what it is. No, chicken. Praise the Lord. Yana kango eda sa makarene kino ba kaya makaida sa kire dona ka me makara lo mana sarwa di kenda ko ko ye kaya kai eda sakira di sarwa di kenda ko eda ka kenda ga eda kire eda sakira di sarwa ko ba kena ba le sulia sarwa bi kenda e dona be bandita sulia sarwa bi kenda dona bandita ki kaya makaida ngona eda mo suti kena mo o yo sakila sarwa na masugo bullseye sarwa masugo senga saranga zuru pasi kata na silingo terasa saranga di tiko tabu batura ga may lomalan iko sakila no utar na kami sini na weekend o kila ba ni masugo sarwa na klu dama na kini bandi biko na tanong ni kailangan bakadura mo ni lomo ko sa mga sa tarong ko so. How do you know that God has heard your prayer and will answer your prayer? Kila kata. Okay. I'm sorry. Okay, that's the process. Okay, yes. Good girl. Yes. Okay. O kila kata. Rabra kini bandi ko. Ni ko sa kila mas mo saroni e na soma sarana kalu. Betalienga. O de kango. Sengai masugo sarona kalu. God has heard this prayer. No matter what the people say, God has heard this prayer. What is the assurance to you? What are you depending on? What are you placing your faith on to tell you that God will answer the prayer? Nisada? Aku saksi no? Okay, you're almost there. You're getting closer. What's up? Io boleh kasar. Kemro lain macam kivero. Boleh kasar. Boleh lakai ko kereti ko lakai ko kereti ko salah patati ko kena mostra ni kalu. Sator rawa lakai ko kereti ko is in line and according to the scripture. Salah mata kan dua mata kena loma di kalu kabulai tigo na nona boss. Ko makeni balabali ko kaya kai ko binakato iko na biba bulai healing. Kaya kai ko binakata na healing do you kaya kai ko binakata na healing. Yuko sila ibangara mo iko na scripture ni prosperity. Ataro kaya ko binakata iko na healing. Yuko na ibangara mo iko na healing scripture. Moga may masula kayo turangan kwa kana no ni wasa ena wani kia ni kuita kema bisaba kang bulay kina. Ataro but I don't know to but you kina. You see the kata prosperity. But they kata prosperity. We want healing now. Nangoni ko mo si kina. You see the kata who cares? Whether you got plenty money in the pocket. You go binakata mo.
Iya. Ana, praise the Lord. Kau ya, kini malam balik. Kini malam balik mo, torong mo. Kaya sa tingin mo metaranam ng mata mo balik na temor. Kung sino pinakato ko na ilamos mendo may blessing ko ba na fridge. Kung pinakasya na no family man. Una bagay na yung family scripture. Pero nila, marami tu tak kit na no bukang bau na kalo, bukay masu na kalo. Praise the Lord. Kaya ando betul na nube betul bate. Kung sino pinakato mo lang masu lang at yung meli mo na muntilang. Siya nga, nangone ko ang binubulo. Praise the Lord. May lamo dito. Naman, may bulan nangone ko. May seri ko na kalo. Ay lamo, taando ang bau sa nangami, nakamay mo nga naman nangone sabi na kasarang may bulan naman. Kaya satu orang sih. Kaya ninda kere mo na kalo, doon ka kasalamata. Kaya doon bosa. Kaya mo, kay sobra kalo. Praise the Lord. May matakot to sabi talo tayo may liwi ang merambulan na waka at merambulan mo na kalo inakasar nga nakatarakalo nakakami nakatarakalo mentang bulan wa kung nagsiso sala ko may motor raw talong bulan may tangtang motor raw talong praise the Lord kung sino nakata 5 na pasyente 17 na pasyente pinakata sarang ako 100% sarang bulan motor raw sereki motor raw 100%. Praise the Lord. Sama tak kecil ya. Amen. Haleluya. Então todo mundo está subada a bernawa di rumah di queda na kalau kasumana no tamas. Todo mundo está subada. Masubada according to the scripture. That is answer. According masu me bakai na no boss. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wata ka nakago o ba jinjin ta nakago na ngona sa sudu wote kina etolu na nube goyalewa 1 2 3 au istura na eu bakawa. Praise the Lord. Sarto ele o que sa aliumengo sulebia dona ngona tangane o lehes tampa na kiti watingu lehes na ngai mas kira bona tolu na ngona sa kuni chiko kino kwa gay barita na kalo na tandra different types barita na kalo na tandra na ngone buat apa lagi dia we barita ni sa kuni chiko ay dona daw robo. Praise the Lord. Hallelujah. Na ngona sa apa kini bos ba ni sa tinu taratarmai sa tatarmai tatar o sin tatara. Oh, praise the Lord. We so sad. Hallelujah. Nangona sa tartarmai kino nga sa koy bale pula. Ni to check na medical record na bunway. Hallelujah. Tuguna me bago o kana maraba ko insight siguna kami ni sina. What happens if it's another girl? So I said, no, it's a boy. Yeah, but what happens if it's a girl? Would you try for another one? No, it's a boy. Yeah, but what happens? I was like, no, it's a boy. Lako ba kana bunway? May tuno kaya. So what happens if it's a boy? If it's a girl? No, it's a boy. Yan nga na sa tadu may kina na dorbo lelego. Hallelujah. Orto ke sulle mi on ay coach. No coach mo na umbilical cord. Tu na nga o maram ko ya luta ka na bigara na boisia. Tu ko ya. Cut this one, not that one. Oh, okay. Set. Praise the Lord. Hallelujah. Dengan orang coach batala. Praise the Lord. Eta sapa kami bilang sa orang kelu. Ibadah anda masuk lagi tiup. Wotin baga no sudi saya wotin baga bidu bebe sema dengan di 5 minit sila orto kay lako to kay tumba na buni wai na nasi kay baga do kito tunga ba na rumo kito rongota na ngone kay labeta bona kelu o zambora sarga bona kelu baga bi na ta bona kelu ningwa nga ni solimas ni lako wa kito na rumo matsakale mo sa baga musuka mo. That's a problem. I don't remember all that birthdays of my children.
Lalu ya satu kunya tu kan mana orang boleh betul gua nggak disini mas. Nak kena rawat tidak turun gua ada disini mas. Praise the Lord, Hallelujah. Kau yang mana ya? Amen. Praise the Lord, Hallelujah, Amen. Então sa rawat tinggal nabi apa kawat tidak tikonggo. Então kau lakukan turun mana lomba di bayar. Sabi tertaran juga na girls kita orang tangan kita biar bakal amen. Daun mas ni soal tangan ni melak tangan mai. Hallelujah. Praise the Lord. Nah, macam cerita, really what again ruot tu. Nadawa inda kilan kalau ada kawa begini. This translation is actually another word. And the kawa and the roda kina, se roda kina. It's all the other way around. The roda kina na kalu na Damascus. Tu masuk kerana dia upside down, inside out tu. Nadawa inda kawa na kalu. And the roda kina na Damascus. Nadawa kawa na kalu. Nadawa roda kina na Damascus. Eso estava na cama, isso na cama. Porque ele sabe não manda. Quando eu tô vindo lá tá tipo que é, que vai ser tipo de roda na cama não tá passo. É na seca tipo de soma, porque você vai tipo de roda. Ah, e não tá ligando se. Sabe a batata só na cama. Praise the Lord. Hallelujah. Sa tomo que tá coisa tipo corona. Amen. Orang bote besaraya tu toman dekya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Doa bagi semua dengan nama. Let's all close our eyes. Hallelujah. Dari wana keluar nama. Jawa. Lima mi keluar nak. Hallelujah. Kema mi baka bini nak kemoni. Hallelujah, nobody was in the side. Baka matalataki. Sangay rara mamay. Mami babi na binati ko kina na kami ni singaritay. Hallelujah. Isa mga rara matay ito na nema mimbula na kalong. Hallelujah. And nobody was in the koko niya lumari na alatang. Inaka baka libo na kalong. Nobody bait to berry. May baka muliti na kalong. Hallelujah. Nobody kaway takat ko na nema mimbula na kalong. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ni talaki ubekena nomoni bossa na kalong. Hallelujah. Meba ibi bakarara bataki. Ena kami ni bogi serena. Uke kema na kalong. Meka kema mi leta ikakina. Meka kema mi senato ni kila. Meka kema mi wuli da meka kema mi to torba ibi kema ni ana masu na kalong. Hallelujah. Meka kema mi to loma oda tak. Nui gawa tak. Oh, hallelujah. Hallelujah. Baka wuli di kema mi na kalong. Na iwalinga, hallelujah, sa ikwaya ng maso. Hallelujah. Pinakawala yung Chisu. Meron naman itamata na lumaya mo ni naklo. Hallelujah, kaya mami, dami tiba na kami boy ni sila na. Turangan ni sobra kabay na lumaya ni nawatang. O sila di kaya mami mo naklo. Bibaya na rati tiba naklo ni mga tao tutilingaw na mo. Ni sabo leka. Hallelujah, ni leso talabay. Na lumaya mo ni ko. Hallelujah. Ni mami mo ni turang. So hallelujah. Chisu Kristo na nema mi babu. Mema ikoti kema mi kibe kemo ni nakalo. Uke kema mi kema mi yara ramatigo. Na ngauna kena yawu kema mi sambulo tikino ko nakalo. Hallelujah. Sasa sanga tigo bako ko na temo. Me yara teki kema mi tumba. Me tilo mi reso nakalo. Ege mi samasu nakalo. Ni viri mbaita na nema mi bula. Nema mi mata mubale. Wena lume kema mi nakalo. Mako mui kema mi nakalo. Hallelujah. Na isogo le lot. I Chisu Kristo na kalo. Kini sava mbora tigo mi kemoni. Naka mga leo turaga na kami bodi selena. Namuni veta lemi. Namuni mi sigo mai. Namuni sava itigo e kena kalo. Kabosa tigo mga matata vi kemai mai na namuni bos. Wabi ni mga tara vi kake na ugo. Blessed are my fellowship na bodi selena. Sa maso na mga Chisu. Na ima mi soro. Kanya ima mi mga mola. Doa. Amen. Amen. Amen.